Kei roto i te ingoa whānau, nera, kūtia te horeri. Kāti, kei te whakanuia te ekenga o te kohanga reo tuatahi o te ao ki te 30 tau. Kei te whakatūria he whakangahau, e harei te mea manga tamariki anake o te kohanga reo o Puke Atua ki roto o Wainui o Mata. Engari ia mā te hunga māta puputu, nā rātou nei te kohanga i āta poipoi i roto i ngā tau kua hori. E kore te huritau e tutuki ki te kore he keke. He nui nā puio i tautoko te kaupapa. I runga te whakaaro kia whakahaere nā tikanga i roto te reo Māori. Nā puku atua kohanga reo. Te kaupapa o te kohanga reo i whakawhāriki ki te motu hei whāinga mā ngā kohanga reo huri noa i te ao. Wai maria mātou te iwi Māori ke te haere tonu te kaupapa. Runga nā whakaaro mana mokopuna e kaue te reo. Kāre hoki e ngaro. I te tau 2010, ka whiwhi te kohanga reo i te kotahi me te hawhe piriona tāra i te tāhuhu o te mātauranga ki te whakahau ake i ona whare me te whakawhānui i aia he rereke rawa atu ki tōna oroko tīmatanga. Tātou te ngora, engari nā te atua, te tika. Hioe e kore te puna o mihi e mimiti noa. Ka mihi atu ki ngā tangata katoa i whai wāhi te kawe nā kaupapa o te kohanga reo i runga te whakaaro Māori. Ia rohe o te motu. E kore raua te kākano i ruia mai i Rangiatea, e ngaro, Endek Pikia, te karere.